Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian khatpras nem kumba prabau teli gilong yeng kibadan hakadong block 5 jong kasnong yam ha omroy constituency kilayo abiangi kabordeng elektrik kani kadong kalasong dum nadu usnam arhajar saw henry hakajanni jong kasi thoding kani kadong kalayo abiangi kabordeng hagate kasngi ladon kajingelang kabalingkot hagabaladon nang UMLA kathanyu balong ru chief web kadyang persya uba George B Lingdo urang ba snong barim uba S Kharbeteng urang ba snong bathamai uba Steven Kharkrang secretary snong barim uba Pahara Lingdo uba Jones Yong kidukhat ke executive committee yam bat kiwei hagani kasngi kinong snong gila ai kublei uba George badya urang ba snong barim kani kasnong nakabenta ka jing tre shitom ka jongki bandai ra ya ka jing janjar ba jing e jong kasnong yam shadu sheyeng dorbar thawan ban penyo abyang ya ka borteng elektrik Dong jong kadang block 5 idan hapa kasyatri kejang ima ike maulong but hado mentahi wala ila letno aru na kanigas lapar kai ila bo yaki mati kijong i ba barboar habang ilek chete chapalan sel kijik ang ba yani nang tai ba kanya kadeka ike maulong kanani is no scam na marbele ba haba ila letno na kanigas lapar kai ru andrei imshim la ia thandi imshimla ia pun swat yangi ila pendi pat da upon ramba ujong i banda banker yangi kum kadang block 5 kabadan ha padang kajing sya ia pun swat nadu kipor ti bamshwa ha kon nadu kapor ka banga masdang banwan yangi hapor snong yam house nam kendai punyo te tanya ka snong kaladan hamdia bat I ka ji kon jangaru idei bara hamir I lakna khalung hamir pingatha slam ha kani ka jaka ka bangi syong doktor henry wala dang syong magna kulturu ngimdan jing tiang jing sia hadu kata nama belai imama ike maulong hi idan bangi senran yangi ba ikershan yangi hadu kan ta kismihi da imati jang baba ngi skamba ngin saudan ka jing sia ka jing tiang ngin dan ba ha ka syafri ka jang baba khnang ba ngin lo ban ha ko ka sngi uso ubangi ngi kwa ban khet usalong utam so ubatiang limba ki mati ki jang baba एक किलो बून की रंबा के बाई त्रेश तो गिमदे बन कलर ये जो बातिंग तीन नंबरी गिमदे बन कलर या बडू रेफिना गिमदे बन कलर या I baru ben dong proy haluan gue bang kilong kemir kidon ki bayi त्रेश तो bak hamta me gitu ki por dengan ikran ba aga jingdon jong iki mulong ni dan kalat kalau kedua bagi angkat pras nem nim kayaknya lu gitu kipor beren kayaknya lu arajar sa adu mentah kalau angkat pras nem arajar lain ke jingram jong imah ke iki molong kuah jawa bang kuah luar beli tapi kipor jidon kipos lain ini dalam pihak mau kibakan mau ya kan mau jidon kipos lain ini teror adu site mas sendram ini arajar sa gitu kipos lain mau bijan one shot ras nan rutan rai masun dan cuti pos lai kajing dan ba nimla bantan lai ane ladang ikwa bantan lai ndi tang kataru kapasusi kalau ba mo ndi shu nomor bantan lai dan kam sainar mo mintang iya arti sainar di pos hantu ai sundu
yang ada kajing kermen, ada kajing job, biang jong maheke ike molong, nyelalai isyong, ada kopor kalau presiden jangan ika jaga UDP hang ni aku jaga unit. Tinggal lagi isyong, haka bang yali kendu i, bang isyong wani keren iong hi ya ka block 5, nakaliang jong i ngan reistom, ngan leistom, ban penyo ya kawan. Mau, kawai kentin berkeren mai, aku kopor ikan mai. Bang anam tak block 5 na prak lupa kalanti ban ya keren pakai BCL ban list no ya baru pergi isyong. Haka tu kopor. Kata ka jingkermen karena aku ini bang yang ni kermen be bang in sayo lah no. Baka ta application la ko. Power minister tu ko ulong kontra sama wade chief minister benda. Ini ayat semua warwer baka ta kalaj apa block 5 kalawan no. Tangba untuk balik mi nomor block 5 ya benong dari kam office ni melet mi. Dam net mi jano itu tu diklat jong i mahake itu molong. Dikata ka kam tu ka jano. De sedang biar, koi hajar khaar. Bang ni ayah, mo tu ngayi kerja tristom jom paro kino fungsional ni ada block 5. Katong jengi kalong bay bangin penulong kam ni block 5. Makumba ka mutu ko bangibu yang siya malah katong kadi kata ai bangiyan. Baro mo umde ko ang ba sania tang hau rang badong ni sania tang hau hanga ni hari baru ngetri lah mo bat rang badong bat long kumi bat sama balai lai lekang supaya head office la kali teng la sipit yengi la ong kita tiada suan tu nang block 5 la inya pa katur mo dan engineer tama kawai bangai yang tai ba ke baki ong kata tintin kaya hapo emisal pa ong kata ketika ike molong poloni Mong na kadika dong block like ni. Iki mo ko ni. Kata ka sarniyo bangiri ngi debi ha ka karte iki mo. Ba kata ka jinya nanti jungi ante hai. File mo ka kamde bangimdan mo yara undang nang atu ka koro. Kinong mikmar kin kumulong yang turi bangin ulong ikam. Tambah ka file jungi kaya ni sama long yat ku makta hindi ba yak mastay. Kaya nakaway ka tebol sa tebol sisna. Nakaway tebol sa tebol arsenal. Kunta terter. Kapag kado ka file dini ka poy kami jong ujuan sekretari no ba division war diri harja ka niyo barhang tu ni tung kadong ya rai ba ni na ya ni dapat dia di Jepman aksuang nomor ba tin teng da poy ben fasan agreement no ngakawi ka jingalang lu na try biya kan ma balong hayeng jong thebating ibu lagi pai bang tu kala itu di Jepang kita kilis ki kador kalong kuno yo no te hapor pangipoy ban ya ang ban kata kami jaga kata file ko kamera kata ka suti jong joint secretary ngi nga dan ko wi jikti nomor play yang ngiru begitu ke syuan ngilala mo bo ai kata agreement balong ba syupa san galong ba lalong ba ong pisan kemut hindi ban ong ba hipang pistom hi tibi titing ngiru ban ong nomor bang ngi to application ada ngi lala kawan kata ka agreement banginisan ada amdan nang yasan mana ada ai agreement belum kuno ya biasanya nomor lalong na by force no te hamtu yang itu ya sange swa nomor ke election ajan no bangi gerben ru bangin sayo mo nang ikmat bersawan bani kun te nilai phone ni baba na ru Januari bamar jakku ikli le kata ka jinga phone da along dar sidar bani nomor beli bomdan brio hamta men ya kan ni kadong jini hadin habnai mi no yang nile HNC no te hadin bangira job harja kapra masun job tang hadin saufi ila limi HNC ya nila phone nga baba lima ay seto ay engiro sa ila alit ka nagi ay keren arja ka kanai ara biya kan mau hamban la piye lawan ai dak saw mo itu tibi nombor gitu ki nombor gini itu ki nombor kita ban scam ni ba pi la de kita no LC mo diu lensel no ada fintep hi fintep LC ba kita ati man la ki ilentang ndi ban plat ngam plat ni kerteng jo kayeng ajo no un nombor jo kayeng jungi kede LC IJ no kasi ok ID kerteng di mail J di kerteng jo no tengok ong ngayo ka kerteng jo kayeng kede kata kayeng kede kata ka nomor
kentut kumni kumpai war katar mo kisim kabu ya kani kakam hanre abangi pej no ngi sumo pamira teng bawa keren rumah keren dong ru ki tu galak itu kuntar mi syu so aga tikit por badan matan la baya connection mo last connection bangi connect again ba difference new kata connection kabaditan sam hajar apoi haru arpu hajar bang nyar bang sutu nak kada ui poi kata no kamati mo kumbawa no akapor ri pa do ba kai kamati bangi i kan ni futpa ko kiat nta mo ngai bi ukisimen gila kho sama mau ki mentar na ang ulong kung tu ka larapi mo ka history mo tu atu ka dinya di Sri Lanka mo tu mau ko terteng do ura mo per la ko ulong kung tu tu ni ko futpa une anu mentar ki mau jetiru kami sama mau sa mo teng ikan mau ki mati jong iki molong namang hindir benflat yaki nong snaw mo ki basnaw sim kontra ba yo kontra ba yetri kontra molong padu share bating ting ikan mau isa jahan namang iklat pa ya gitu ki nong tray chemistry no ini ka futpat ka bane anta ni ar post nam tam mo nado ka gitu ki ar hajar lai so ka election snai ini futpat ar post nam tam ka futpat ngilong nong way ngajong kiri ngajong kiri ngilong dan mau kita jom susu thang bong bahu isi ngilong tang bat ngilong kiri jom bat kini ngilong kada kasin bat jimban ben yang ngilong kiri kawan nangihi menubakhan nangihi mengingut praji bendu nangihi kibakhan lah ya kibaduk kibajenja kibarang macing ikut semula di barang haban pulih habung putih hakat kejuk sampu sedang berjalan lapoi hendrai dah habe pulih habung putih dah hab tang syarat kan wal ing sepinjau matu ba mau pulih pat mau mai habung putih ai nyar si kemir habung putih si habung putih syarat si syarat kalau ke ba ngina snap iki kana na kalian ki kisen kalau perban bejiket ram na ko bentar ngien tanu kalau bejikdik aku percaya mobile membawa ni, ramai syong ni. Percaya mobile, charge mobile seno. Ya online kelas, mo, dari hakapor lockdown pun bayar phone ni kan. Dong di bayar teks su, aku Facebook, bawa ni hamil chat, tu si kibahian, ni hamil solusi block 3, hamil solusi block 2, tahu ni charge mobile non boleh. Ki kelas kiwan online, mo, ter mobile pak bertrim dong. Dah hamil ini tentang hamil share lang, hamil samlang, email para ikuti. Dan sambut ambil pelang bermakna dia. Terkalong ke kabangi suram tentang kum kinong ilang. Ada ni kum kini kebajian lejong konsumsi hal jong kari. Hendai kita sungguh pan. Ya kinong perat beti yang salah. Hendai ya kinong ikhmat jungi kita trisitong. Kunau orang dari sini ipa jongan lihat baik kemolong ipa kita baru ni abut atas tengi bujungi kajenglong sida bejungi gunung elam. Hari Oktober kan Patrick indap kan rasnya berjiklat bejungi. Mana tugas ni kan kibala bani poin sudah tu kejim pulai ke kot hari sini bejungi. But pindah pulih ke kot kabel thok hari sini bejungi. Lontang we kena nongkino. Tang we kena nongkino. But hang tak jiwan jadi missionary kita siapa stop bejungi siapa si momi kalau atau pada bagi tu kana i yang hantar trade dia isngap ia tak jadi tu kena jadi pada. Non school atau apa. But kumno kaji syat kumat jadi kita gunung elam di baydon hantar ke besendan lang i pada atau apa tu por dan pada trade mo padon kita guna baik pada kasih jumi. Bagi i betul kena berisai jadi kumat bor pasap dong mo ki om banginya lam yule la khamar ba atau apa. La kham apa isang senam pada school tu. Te elam yang tahu kena casulong berpuri. Paruju neu kena nong ubaki kimi kipa kita lontang kita beri besi bat kinong rem. Ukir siya terkadang long cibus. Ngalong tong kun, nong cip jing ke baiman. No, ngalong tong kun. Bat ya kijia identi kijungi. Ban pensapriang ya kita kejulong jong dalam jungi ada jela berkowe. Kalau menurut saya baru, ya kan, kepi, tambah di kepala jom, di penjara, ndrei, kajian nanti juga itu apa?
Di nengkat berti, kiwei pat kinong dam ki berkiu siya kekedan, kebabatam jom haki kedan ki beper. Kajing sida kajung ki, kajing syakri hok kajung ki, kajing bam sap kajung ki, kalong kedak kesin kebangi mihap pendu. Andai ko makali ka percaya mementah te, pilih sekalian lu, jadi setuju ayo, dan be, ngata kami yang lebih ngamai, kata ke, yop sana, kata jikli, Nek meeting yop sana. Nada kita kinong ilang kung ipodusye. Kung ipapahara. Nada kita tu meeting yop sana ng block 5. Kaya na pa. Kinto. Nek jilong sida jung ki bet ya ki jing don kam jung pa ba. Nek kata ki jixnen ki buniyo na ki kinong ilang mahaswan. Jokeri jungi na ilang mahaswa jong ni kadong katan jong sno jungi ni bat kini ki batti ki bagi sedih. Hanya itu kena dia boleh gini galak Islam, boleh gini galak Islam. Di sana dulu ada tak pray parah ilau ina. Mau hot kalau light 5, Masih orang ini dekat dengan bajon, Buddin ikut Islam, ada aja. How aja tak pernah dan gue cuma jadi misi, Papias tangkil. Hari itu syamtai papias tangkil, wanso arun kembawi. Ngala hapdeng tu lami ihuri hura tala yang weng arun kembawi wansi ikong nikla. Ngala det kong nikla wansi I chief secretary kalau syamtai mana ni ikong sucian, arwi sucian. Marsendep kong arwi sucian ibat arunai lain wan sewe ucapan yang bisibi badipi wala. Samut Saus nem samut kisarman. Hari itu di dapur, ilan pak debuji. Pemjual sekretari bertip history. Mar hakam meeting ke beningkong tam mengelak bandi wat ya tadi ketenrai jom di block 5. Ki ong bala rai nado sem ajar kadwe, ndai tang ban ai light yang di kedom, ndai rai ru bang in ai waino ya kajaka. Ajar kadwe. Hadin ba ni lai tho, lai tar ging tho ni iki borok dalai kesong anyo iki yeru imi nadu ki pormo man ropo tam iye haru liksi ke benginyong tu nyong po ropo mo ki bala sim dikhe na kita gi ndu ki ye ndu bai pudu yo mne cheki ropo ye no mo yes mandala khli te ki fai ndu sumu iba de biji bela shokha nda bujui sekretari batai lo di history ba kini ki kot isakut anta Islam boleh cicaman, alih hiway kat penangnya daya kafir bongta, sesipang tak kalian serman biar, tahap sedang biar, doa. Kat antren lahir wau biang, sesipang tak tip, olah kalian biang sulit serman. Sedang biang itu kena biang dulu muslim. Mau, nak terdapat muslim. Hadin itu wan suku kubit dan tamu di kendu para beri rumio, deh hendai apa yang jumpa kubit ru, nila, persiap ibadat itu. Kawai ke bang solom kalau adil kejian keren. Kadon kawai ke jengbi yang tinggi wei pat ke basyimti ke orang kai kata ke block 5. Ki keren kor. Ki keren dom. Ki keren kor dan dom. Kendau so pi mene pagaji khanglat kawan nak kerja dengan jom. Ki keren bain. Tengah sorem Gomong nikmat surah nama galak berkepat suki ni orang ini penyiar yang kam. Nak pada kuat bandra yang dengan mat assembly kemar ban apa kita ni rap yang ni hampa kuat betul. Nrai endang lara yang dengan mat assembly beli lara kemar ban anda thok siti gibuba anda likren gile bomberpor na hapra assembly. Pak hasil magara aku assembly hantu wilayo pada gibuba bah oi min highlight yang berkuat. Tuli organize dalam bulan September Arja Arpuai. Mereka doa Arja tak pernah melapor. Dan haji kalian yang cuma bufer Islam, dalam poi yang cuma mementan bagi piwalang, bisa yang rekam, ban negara yang amat aku assembly kelawan kejikulan nak kalian minister juga jelas bejuni bahwa yang lain. Tinggal apabila kulan assembly kamu tu kejikulan lagi baik timlah perkai. Tinggal hari Shibnai M, Abunai M, Abunai M, dari ikan entah tunjuk itu kemusian, rak assembly biang, ada rupunai rak biang assembly. Jadi asni siapa pun kita kaji keli berkeren blok 5,
Kubang babang ne, ayo kubang na sini all apoy ki puslay. Apoy ki puslay. Tina takadaw, magkini ki baro ki jigsdang, magkinong ilam jumi, mo nadalu yang jum padu, yang isapahra, nadilang baro kinokit kam pusnong. Ni baro kenteng kisakut hagi ime, mo ki pulang pumkai hagi drol jom tak misiari. But dalam perban kejim pendunang yang bolpa ikut sama. But ini jing syai ke bawan. Bawan jing syai lu hagi jing jum hat juga baik. Ada ngiesya, ada ngiene, but sumba pion hagi ketong jum pi, yang scam hala ketong komodo. Bang yang scam hani ketong jum ni, bang hidung ID, yang lu jing ke bawan, andre, gini yang telilang kowe, na kontan ni ketong. Hang ni dan politik. Mo kalai ni kam ong ba ai te bo Christian ni bo ba George bo kam Christian nai ai kam ong lu ta mo baro ka church na utin yo ndai ya ti ye ke bla survey na glancer nomor ba kawan sa pabenta ka ba ka ba ipodu ili ne la ja yu pat ka jaka nomor ha por ba ipe ka fai adu ustam aja ta we arai lu ba in ai wai ni ka jaka in ai wai tendrai nomor bakal dan memudin dengan lain yang ada kapran dan sedang berkiki yang kafal kisawan bersurvey kisawan berbaik tinggal orang lupa bah ikibat rumah ini nusim show modern belatul liru bah mas mantau jaka sini dan belakawal saat nomor 5 oh tinggal dan gitu di pada lupa show tik betul gitu tambah dengan pencut yang ini kita lupa mau nomor dawan di kibat rumah pak nang rumah susu oh dan terkadang ni yang batik syuatan ni kita boleh lupa ngin survey baik katu ban ikalai dulu ini orang tik syuatan itu boleh lupa aku tu boleh kata peniaga tipat ini syar gelis ni kan jadi sign banyak yang tak gelis ni ini semua ini cakap nama ini kelayak teruskan kena pulai dari penduduk termau hak por bias japa ulong kemudian jangka misial nado untuk por dan kejimbawa na ipah untuk por mabalik film ay wai no. Teka jing keren akan misial hak tu kupon akan mau isia selok. Yang ba nagalan ka misial kam kuat ban ay tayo yung profile. Subo mentala don pat sejetia bakwa pan simuan don ko mapo pitip pola nusa mutiru don keju jing e. Mo pola nusa mutiru asumer don tung kita tinagalan ka misial ko nginuma. Hendai suki pak nengi pei pada kalau stok hang ni, maka dia mama terdapat stok miam, jadi gawe ni terdapat stok di bakerpak. Amat kim don hok halon kecaka, hendai gaji secara kalau hakiki beliau, oh, hendai gaji secara kalau hakiki beliau. Dia nak terkenal development ru suki, mau nomor berkata yang kecaka kampor, hapan jingbet, hap mana sim syai ke nusi nak misian, tiga kampor. Dia nak terkenal yang di list don kam. Namun beli yang bekat ba pimpat mi ni dari pimpat yo cakap showing dari pimpat i dari ni cakap hamba kenumdan tu notis kembang ni perlu punya sipang yo notis bila tu mau nanti hajan ICR dan gue cakap gue orang baru pasti satu kopor mo sekilo yang mengikat kebetulan ni ke CEU college mentah house name ada jasau baru itu binyo puye orang tu Nurko tam bidan, baca kot sekinyuk punya, cimet isyarat itu baru. Namun terturu ketika jaka juga bisa. Kabar bisa aisyah CEU. De cimet baru ketika langsung senang itu isyarat itu. Bat tam, yang bat sen itu 1 fire brigade, 1 pulit, mau. Bat nalu tu apa itu kesenang kerja nong tu. Di dalam kibalan bisa no seblok 6 dan bisa sepulun dan bisa fungsi dan bisa wipat kibentang dan belayan si wipat kisno tegala prano to kisno amal ki angba amdan kimdan hak itu di sosno bangsa te keju kejingting dan niki belengi angba ya de tulis amal beli yu hangba na kalian ta anke itu ipi papi dei na sosno kibala semua ke jaka dan no kejing tombor ipi na kalian ki INDC kalian di ai bat jaka nomor kadang dege jaka jo CL ko bede try hi kalau nak try kau mino mo kino semua ke si kino song shong untuk lam bye patu kini chenu si besi jadi nak ada jom petang ko bang nim kwa makan dan no jing tut ya rawe ki jopi tak mo fim pat yo la chwe
ba ki ba shong basa hangni kin kusut kin singai ba kanundon nung ko jing pendik namar ya kador wai jaka kumne ko pendik kamisian kador wai jaka kawan na disi nompo te kila rai sisi nong sem ajaran po kila simi garir ba hantu kila syamon pendik maka ba arpat ka agreement namar ka agreement undai tang kamisian ka ba pendik agreement tu kahablek sya alai tili department jom sokar jela kawai kamtam mengi ong law department kata law department kam ajing bit ya dulu ka agreement untuk MCL nama ketika jaka sorka ketika MCL ka hak ban sangat syua kalau dah ka law department kalau ajing bit kamu ke MCL kalau ya syua dia katakan draft agreement ada mau ketika draft yang mungkin hab yo jeng lang pat napi ku kitrai yen ke bagi kitrai ke bagi semua yang kita jaga ringkat berkedor ringkat ban ka agreement antara balai pat nadu ulu snem ngin semua kata dia bagi jikri bawa duduk mene dan berduduk snem nyuk kenai dan ibang duduk snem ajar kadwe yang piato agreement untuk apa piato yang piato MCL de nadu ulu snem kata lu ngin hapat penbek dan marba bun kini kiki dan terdaung ni ayla dengan MCL bahkan ya shwa suki mo dan nupre jupil ki batir na shay da wan hap siu shikit wat kuslai kata mo idan lang ni baru ka ibedan hangni ni se peke mo kumno baba ni penya chama te hak bede bat kani galis agreement kumno mutabadu mo idan ap ya takari na disi namun ketela man ka asnam dan menghari ajar atau ke ahisir dan dari nomor 4 baik kita pandian sisir dan luar ketapat ke draft agreement in hap ni syonglang baru teladon sisir di penbaik bangin wan mani syonglang bat ke komiti ini bagi orang syongno bangin puli bin pabin ya agreement man kalang ni da puli sywa ndi mensusai pula mo dengar undalang ki officer ng department kindalang mo ki rirong ba hani kindalang hang ba ngimli mensusai pula ki mo ngimli bangsa pula kandi gadon kalau perlu kalau kita batai makiru, makiri kita jaka, dikir kita batai dijoki kendor. Tekilah don kendor kita danglah don penbaik ya kata ini penbaik. Te aing kali kapor kanang ya, mat mentrai kan sedang ni kesini, kebangin nak bagi iru ya tak jinjok, hal kebangin yo ya kata kali sekalian. Kajingwan juga galai pan, kalau bang beli kawan galai, nak tahu bang MCL kalau rai ban IP jaka. Tamak sah tentang agreement. Dan dari lada 4 biang ni ketika jin ajing bit ya jaka ru umkalai tu kan pergi kabang po dan dari susi ba kata snem lo kasa mo tak nadu ajar kat we ga rai dari do ta ajar apuan nang la ban man pendek ya kamu kat we snem kata ka file ko syuya itu nak we kami don yu ladu jikan mandu don yu ladom ru don yu la artatin ru ndai jinge sya ka jompi kalau penjok yang dikasih mene mengi ong mi penmek kalai beli magi ni girip teman jungi ke balai sya magi ni girip teman jungi ke ba amsim ladu jikan man bat nding ni ga jilam denti ki joki mau berkesawan ke jing sya kat ni mo na ki kiri rumah ndu perlu i sarpara ba kiwe pat ki bahaswa jungi mo bat ki hadir ru ki bala haji kerman na ko ta ke kedong hal prasnem ke jing dolai ko ni ko kai mo marsi paten iong shosna rajan kot har paten apa dolai tena terkadang simil ni kung kajing ya telang simil ni kung uso jeng jingjok jeng paro ke baino senyan dari jing tristom dari jing duai dari jing yelit be CP office but CV durong ba iba pa pan ai aku boleh di Pak Juni mau nanti nampo belum itu nanti di ibe iba national dan kapor sekapor iju MNC mingi iju YouTube bunga ngai persiapan kontak ini sing kamio ndrei ikan ban ba ngai sing itu ilapan island mi bumentu na komentar jui iwe ne tidur ba jom ni katong ni erap ini na komentar pembiang ni kesini te kumrum bikmat da sumu epi le sya le ai tradition ya anga haus na baja kapra bangan ada tradition men ba mo inyo ke bahan na komentar ni katong tibun ba ki ke ba utang na den kun samula ki tempat ada semua di start dari siapa jumpi wah beda bagi coaching class
Abidi kamtam beliau kami jam. Kucing kelas nilai sedang hendak hari ini sedang berada ajar terkendai. Hakaba sedang berai kucing ia kena ni ai atau kupor ni ai masih kedor nomor ba dalam sejik ma bagi sutuk anu kena ke benuan anu kena ke bongwan tinggi ai kucing na kamta kumnu bakin atem di syong haki kelas dan ke exam na kamta bagi kami jam na kamta ke employment ke kucing na kamta ke employment exam ke prepare tapi di combined exams dari exam sipai, exam pulit, exam nurse, lagi exam prepare yang kucing yang itu. Ini sampai ai kucing nak tentang di kelas 10 dan di kelas 12. Lalu di jemput satu nomor mentang, kadang ke NEET, kadang ke JEE, coba ini kalau kucing 7 berkau nak tentang di kelas sama juga. Kerana kebaik kucing juga. Nomor 2, berfikir pun pulih engineer, pun pendek NEET, fikir pun pulih doktor, pendek JEE. Mau ini exam kita. Dan hapan syong baik ada fikwa menkulih engineer dan doktor. Hak apa jungi macam mana? No, hak apa jungi macam pengelong engineer mana? Ni hak sulit berderek itu transfer dari review. Masih ada result nanti. Ila ai gimak support government. Manu boleh bahaswa. Mau kakum kajing head ke percentage kajing head gimak sunki. Labu tik petik iklan. Tentang jiktok dan syukur. Ngeri mentapat. Nalor jatuh tu ikun samla kile ya kan. Entrance exam berkisim baik skor jabani dari terkisim juga di konsumsi. Antam, sementara semi seka, wala dah syudang supply sipor, nasoba alumni Islam dari itu, mereka kasih UET, kaba mentah syuab pinlet si college graduate tu, mau kene kesambut juga. Baru kau geri kelale, mereka nak pelat yang lehu, syuab idal nomor berkambiang gaji pengkret dan yang bersoka, mereka keniru kapan soal. Di rumah man aida fi aida. Kalau beli ikut sama jungi ada pikuk apa boleh hendak tu biar ke. Nilai ada pikuk boleh sebar tu penable si. Ada pikuk boleh si. Wei pak universiti sebar tu jelah kasih UET kalau berseri. Tena tak ada mau ngimla man peneran dia ni ikut sama jungi. Jingban kiama. Nata kadau juang berbor maka jingwan jang kene ka National Education Policy ke pertama ke NEP ke bunyi tahun 2020. Kan seiga sengi ke mabun ba ki bodok ki dola syuban yo ujin puli. Jadi kata mengerti tentang ku ngilang tentang ku umpai ke konsumsi bai ya ki jinduk ju bilongi usan ki bobon menden sisi apa shop office untuk bu ba ki bawan ikon sama ban puli tai jinge. Enten ban khia ki stom ni ngasem mon na kalian pasoka ni dan kamu pe ini ki. Nomor 1 tanah bom don bisa ban siu untuk nak kejim pulih masuk dalam ke kejim penrondin yang orang boleh memberi. Kung pesertaan ni hak untuk begini. Dengan kemen ba ini way ni isu ki pengilak masih syakamat. Way ni kita nak untuk ikut sama. Dah boleh ba kejim yo kami jam employment. Kung belum kita tang kejim pulih ke berpian. Tidak kamu ipi pengin ipi ke skills training. Nomor tentang menaikan bagi nasional leader parlimen ini juga nasional sedang leader. Ba ni ba tentang dah aikam ajam setangil amon penman. Kapor kamdesu kapor jong aikam kalau di kapor penman nung yo kam. Mo wan kan pomom boleh kan pomom. Mo kektian ketride ke akor keburuk benar dehanta imposition. Dengar kata apa? Kejik tu Kendai tak kejik pulih jopi, negeri kampung patru, pakai tibet, yang tu ke kampung ke pimut banlet, bantrai, mau ada piang sujan dan kampung training, ada piang ban sekam najam dan kampung training, atau dah hobi ni kini, sedang di berdep, away ke bagi sedang ada engkau apa, barang blok tujungi ke dia kan, skills training ke pokok ke di UJKY bagi om, man sedang berbuat juga tu nama lagi ke blok sedang, handi dan sadin. Islam berbuat pangida dokumen part mas sedang itu program ubun blok yang kena pas kelas 10 kemudian bahal drop out block kelas 6 kelas 7 kelas 8 kan training but dan nak tunjuki kepada yo kami jam dan nak tunjuki nak tu training ke bagi yo kam ke jam bagi yo bagi training yo pat ikam ke makamba te ya kaniru mo ke di kun samlagi na ban mo ha kapor mengadil first class, class 10 ayat first class, ngalai class 12 first division hing, engineer beri first class, korban senang kendai publikasi sini.
mo taruh hadin sistem tam miok jam suki mo di alai jar tulop sising sedang berkiu suki pat te kata ni ji kai lagi sedang di boleh dengan tebet nang sotu boleh belat nanti generation of pi dan belat nanti pi but kata pat ru idon ji klik ko khra pat man pe bakila ai kam jam kena police show but hati ni kena senam idon ji sia ka ji ai perkat lang bagi ru pak bal uno ini pe bahange pokan stel area jungi ini le persiapan yo kena jong man pe ai kam jam nek don ru ji ngor pada nak kita ki menteri ki ba peniai yang thiru ba lasim wi kena jong tentang gila mon no ataro kurang dua ki ngor tingi hapan sutu ba ke ba ni hapan tristom hapan glutpor hapan lendadi kata ke kan semua ji betul habisya no habisya ki baro tambang ni lak kulit dunia tingi kan ben fade begini baro dah biji trilang jo baro ila penbai suki nomor ba hakini kindat senama ilai persiang hiban penbai kat kepala thok siti seki le penbai ilai penbai di anki penun ki badan mong ilai persiang hi kumungtheran men pol mengistam dan guna bahagi ki kasih ki badan menteri itu ndai ida semua pan menta dah dia selok lam sipai yang the bat dah dia Tristom lang jo kita sensasnong tiru rompa umpahara I bahar bandari mo utar ba lai ko sa pungut ki sama kete sendang na aje bulu jo kita nanti mencuat tang mo pungut mo utar lala mo perkio ba sebelah ko so po de ini kalau na kam ta ni lo yeng hijungi seni aje bulu jo makin yo bertalan bat bayo kata kami po jo ki dan dia nak bede development pat mo na kam ta samla atoswa yang sedang intrestom dan belajar biru, banyak tadi coaching kelas pun nak kebentar ikhlas dan ikhlas ber. Dengan saya berjumpa lah, ada ngiyo tang arnai lai shwa, kontam try kemat sekarang sedikit away kepa SMGM ha. Dengan saya berjumpa lah, berarti wah kontam hari ini kementeri kemansawan, tong ini persiapan ikhlas ber kemansawan, tong ini persiapan niyo ki coaching batang sebelah arnai, nak kebentar di asli exam. Walaupun lalu kelas berit dengan SMGM, di lalu nak kita kementeri, mat kelas 12 tu ini persiapan wala berarti, lalu kita kai kepala berpor, kepala ai keji sekri keji, mat kejakal ngiyo kemudian bagi keren, ila berpindah ikam. Di nak kebentar dari kedong batai mongi persiangi kat kepala berpindah ada jom keji kiri, bat nak mau hak senang berdikong bawa mixing dari itu kan nursery kelas nursery kelas bagi kami nursery hapo school MCL hangni mulai lamur kimi pa bokai ini pa si jengai gitu mereka tu keren berceman jadi MCL tu ko ba pestang kio la plebiang mo bentang yo untuk kota terkadang ya bet untuk kalau bentar mat kalau gaji ku na bentang ki kun gitu ke ba hadin nilai pay kalau ada pemio ada ni kalau pihak ni saya sudah sedih, jadi seperti ni.